Evar baş temaşevan heja hum bixêratin bernamaya me futbol şirave ya ekranên çarpel medyayê. Temaşevanên hêja îşev jî em ê bi we re dîsa futbola Kurda û her wiha futbola Ewropa ku bi rastî do bişev biryarekî ji alî duwazdeh tîmên qerasa hatibû girtin wek bombeyekê ket nav futbola Ewropayê ana nîqaşek mezin li ser wî heye. Em ê di beşê duyem de hinek li ser wî jî bisekinin. Berî her tiştî ez dixwazim xêrhatinekî ji şîrovekarê me hêja birêz Elî Fikrî Şık bidim. Kek Elî Fikrî Şık. Xêratî. Navxêre de vekekê me dît. Ji xêratî. Dem baş. Spas. Kek ve Elî Fikrî Şık îro dîsa em ê gelek mijarê me tijene. Bi rastî dal Kurd bi îstikrar dest pê kir. Amedspor rewşa xwe xirab kir. Şansê xwe play-offê pir Ya bêje çem bi çem çû. Çem bi çem çû. Baş e berê em dest pê bikim dixwazim ka ji te bipirsim heftiya çûyî li gor te tiştê herî mihîm çi bû? Di sporê de be, di warê din de be em ji te bibîsin. Vallahi ez ê behsa tiştekî gelemperî tiştekî dunyevî nekim. Ez ê behsa malê bikim. Rastî nûçe gelek xweş ji bo miskiniyeke gelek xweş. Hema bêje îro danê êvarê hat xwe gihande min ku êdî kurê min Arda Alan Işık malê tîma İzmîrê ya bi navê Altınordu'ye. Min hewqa behsa Arda dikir ku Arda tabii kurê te bawerim nivîskar e jî yani nivîskarê sporê, şîrovekarê sporê jî. Valla kurê min nivîskarê futbolê ye helbet û çîroka wê jî gelek dû bû dirêj e di 10,000 di sala 10,000 legala ku min di rojnama terafê de dinivîsan bela akredisyona terafê tune bû min nikarbû biçûma maça zindî stadyumê de temaşe bikim. Doma çûme navenda rojnamê di televizyonê dîsa min maça temaşe dikir û dinivîsan. Yani herkes karê xwe qedandibû tenê rûpela min dima li benda çapê. Îca caran ji me Arda bixwara dibir. Min maçê temaşe dikir dinivîsan Arda bi nivîskara re de daxibî. Rojekê Ahmed Altan bi xwe got ya Alî wala kurê te işte zanattir e işte pêtir futbolê zane ez ê jê re quncikekê vekim û rabû nivîsa wî pêşî jî Ahmed Altan quncika xwe de weşan. Hingahê 17 salî bû. Îca ew kuruk li Stenbolê Vîyavî te spas ji Ehmed Altan re jî tu zanî de beriya çend roja ji hepsê jî derket. Belê ez bûye jî gelek kêfxweşim. Baş e pîroz be ji Alan re Arda re behs bike çi ye ji bo çi Yani li Stenbolê zanîngeha Boğaziçi beşar felsefê qedan rûre kete ezmûnên Akademiya Kölnê ya bi nav bûden Spor Akademiya Kölnê wê jî qedan kir ev saleke li wî bêşa rêveberiya sporê dixwîne û mastera xwe jî dike û divê navbênê jî bi îngilîzî heftê du cara di delî Sebaha Tirkî de ku ji bo biyaniya derkê bi îngilîzî li wî de jî dîsa nivîskariya xwe va 6 sala pêkîne û gelek cara jî min behsa wî ji rêveberê Amedsporê re kiriye, min behsa wî ji dal Kurdê re jî kir. Yani kes vê xwe neda lê birê Altınordu wan çûye wî kifş kiriye. Wan çûye wî kifş kiriye. Êdî wê bibe rûyê medyaya sosyal ya Altınordu'ye. Wê ew naveroka hilbirîne û wan re naveroka weşîne û bi van tîmê dinere. Yani tîmê dinyayê bi Altınordu Liga duyan de ye newsa? Liga yekem de ye û alî bingehî yani kastanın piştî Süper Ligê ez bêjim yani. Beriya Süper Ligê. Ji bo temaşevan fehm bikin. Ya ji bo temaşevan fehm bikin li Tirkî vega di futbolîstê hêrî ku transferê wan bûne yek çi bû Cengiz Ünderek û lîster pêşî çû Romayê ji Romayê çû Leicester City êdinê jî Çağlar Söyüncü'ye ev jî rasta rast çû Leicester City her du ji Liga Premier Ligê dilîzin her du jî
دوي بنجهيه ده حتى لما لتركي يعني قلوبها هيري جدي جالي پروردكنا فوتبوليستا هلبدينا فوتبوليستا altın ordu خويا وبلاك بنا جامعه كاري خو باش تكن كسين كو تشابا زيرك لكل او بخوا ديكوري تكن وان دبينو نو تكليف المان دوما ازجلك باش فيروز بجاردار يريدكم نويسي ويجي براسي پر خوشبون مدخواندن يريدكم بشروجا ويجي روني به و ببي اوي دوام كه هادشي براسي كيك علي فكري شكش بومجي بيارا حفتي وقت ما قلت دو بشر افت 12 تيمين قراصي اوروبا بريارا وان بو براسي جي اوروبا و نقاش كمزن لاوروبا تشبد فوتبول اوروبا و جهان ده كان ببين و انجام حياه كهره حتى هن كاستمن فانتيما جي حمول ليغا بافيج جيت اي ورجت بيجن هنا لأن مزاكن يعني خرطونا تيما يان رياكسونا كسان ويقزنش بكا امي بنيرا يا مسألة شيء زاني مسألة امي ورم في مجاري تخوازي امي ورم في مجاري نعم في مجاري دست بيبكي بلاك بلاك اي باش اي تمام يعني بلاكو جي سيشار عليا مقرينجا اندستريا فوتبول يا حمودينا يا جهاني و تخوازي مادام كي تقول مش في مجاري دست بيبكي از بحث بكم مسألة شيء تمام و امهرن يعني تزاني يعني چند ساله گوتنه کی تکو اف تیمن مزنین قراسه اوروبای نرازین جهاتن یا وشانن فوتبول این تلفزیون وانا و پرسکریکن وان مزن به و فایر فی فایر دوان سازین مزن رهبون وانجي رستا خكشات بود قلت نوار بكم اما ليكا وخد بخوتشيك اجا فانا نابك لخد داني بونكم دقوت سوبر ليغا اوروبا يعني افانا حتى نهار 12 تيمن اوروبا 6 جوانج انجلستاني 6 جوانج ايطاليا و 6 اسبانيا تيمن المانيا و فرنسا جنابي وانجي درباس من اللي او هين بشتار نبونه برسكريكي وان هنا يعني ارسنال تشيلسي ليفربول مانشستر سيتي مانشستر يونايتد توتنهام انتر يوفنتوس ميلان اتلتيكو مدريد برشلونه ريال مدريد وانا دو بشير بريار قرتن و لوغا خدا مزراندن ووقت بومباي كتنا فوتبول اوروبا نهار نقاش بزن تنكرن بله لبوروي مادام توارد بجي مشتا دست بكن كات بريار اوان تشاد الخيني راستي جيب دسبيكا ليغا شامبيونا اف رامان اف كارو خبات دسبيك چما ليغا شامبيونا gerektirince Liga şampiyona tişteki oha afrant bu edi ev ligin netevi yani embece kupaya cihani kupaya neteven Avrupa'yı oha edi bu bar pişta kuluba u pişta futbolcu belaku okeveji balnakşinin u futbolistçi dvan turnuvaya da قد تشتك دستوان ناكبه يعني بلا بروفيسيونيل خدي سözleşmene için her diştikin eri خود نگراویته ده ام بيجن ملت فربري هي نظامچه herkes خود devlet akıl millet خودی dertte اللي اصل خود مثلا نقوي اصل خود pişti Şampiyonlar Ligi تيم و futbolist بدلك الراحت نافازن و داخلي تورنواي وفيفا وويفا دامزرينا او تورنواي ناف نتبي غير اشخواد ورده تورنواي ايكونيكه كيجان او شامبيونات ايكو امبيجن ماستن فوتبولي تشيدكن اف تيمن و ايك قيماك يدخل فيفا يعني بروفات فيفا ويفا و يعني تيرا خو جندلي كنت ورده دركتن او برتيل خورني كنت ورده دركتن او دكو دولابي كنت ورده دركتن انسان بيت شمره لوما
أزبم يعني أشوات النخيم أدبهم أذ درفتكو فيفا ووفا جبنيفا وانا هالبشاندين وبراستي جي هنك سازين عادل هنك سازين وها الديمقراسي جنوبا وانا أباكر از حكي في باشا جوان رياكسيون تين مثلا هنك جوان اب رياكسيون مثلا ايرو يكي داخل يكي داير اوقاتك مشهوره دبي يعني مثلا اياكس هولندا اياكس اگر بشتاري في ليغي ببه فوتبول لهولندا دمرت به دبي جبلك اياكس هولندا تمسك نهال تركيا سي تيمين مزن وانن اسطنبول بشتار ببن لتركيا فوتبول دمره ام بيجن همان تشت لاسبانيا دبي ريال مدريد وبرشلونه جهرن لا ليغا دبي ام لا ليغا درخن ويتشا فوتبول دور دمره يعني فان رياكسيونات تشوا كاري بنرخيني يعني عيني تشد لإيطاليا يجي ليغا يعني نحقيا للتيمين بتشوك يعني أوانا يعني كلهم بتشوك يعني أبد ميك أبننا حقيقة كل كلهم بتشوك تكرين أف ترجيحك يعني وحقوق أوروبا يجي وتكلين أبوري اندستريال أوروبا يجي تستدقوا افتين برزاق وش فرا ليغا كتشت أبدا بأوكي أبدا نبي شبابن يعني عم بيجم ميناكتا سه تيمين اسطنبول يكو ببشتاري بيليغي بنوي تيمين دني شبكن وكي شيء أبو بكر كاجمرا بيجي يعني شوية مثلا مال اسطنبول مال تركي دسبيكر هل وشياية يعني جالي أبوري ve iş iflas kırna. Acışlara minaki ki nişanlıdır. Tahamu temi Türkan ser hafki bu hayvan 600 milyon dolara lisa dene van tima milyaru 750 milyon dolara. Evet. Yani şu bana iflas kırna. Yani demek ki şu Türkiye gibi federasyonuncu o kulüp bini ve helveşin وقلوب نو الفرق اساسا اندستري هو اباكر لاستقبال ريو فرديناند يه مانشستر يونايتد يه بري دبيچه گوتيه وان تيمن مزن و زنگين دبيجن کو برا زنگين بمينن برا تيمن فقير جبن اسمع مع ادبياتك از ابقى في نباور ملا شو خروش ابا يعني كي تخافينه شو روش أبن يعني ديسا تيمين زنجينين ديسا قيمة مزن أو دخن ديسا مانشستر يونايتد دخن ديسا برشلونة دخن ديسا ريال مدريد يجي أمبيجن مانشستر سيتي وقيمة دخن يعني أصلي خدا تشتك ناد بهره چه بهره و جهانا فوتبولي جوان بروقاتين فيفاي جوان بروقاتين وفاي بفلتن درفتك واهية يعني باشا توار دبيجي اف تيمين كو قراسان دبيجن ليغا خو آواتكن وانا جالي هن كارسازانتين مشاندن او قالوا خوات فكرين يعني تماشوانا ملت فكرين يعني يا بو بيقا هر دولة جو سبورا خانه مسؤولة يعني كاري دولتا چيه؟ Yani kare İtalya, kare İspanya, ye İngiltere, ye Belçika, yani devlet devam çiğ. Evet, o kadar çok deri. Yani timeke gote ne yapayım? Az ne razıyım ve pergala UEFA'yı, FIFA'yı. Az min hineka meşrikatı çekiriyor. Ben ne bakıyorum şu kadar lige geçelim. Eko bir yara var. İro berpersa yekitiya Avrupa ji dibe ev damazrandana vi lige le diji rekabeta yekitiya Avrupa'ya emi qadaxa bikin ve lige le Avrupa'ya dibêjin kan binerin ve çi bêjin hemû nûner ji dibe Erdogan ji baş em vara tekî saz bikin yani Avrupa'yı jî iş kapitalistin yani başa tişkîtin navan 12 tîmên qerase futbolîstin herî meşhûr ostêr ên cîhanê jî divan tîma re dîzin em dizanin FIFA û UEFA jî dibe wê biryar bikin ji bo îşev UEFA acil civînê çêdike ji bo vê tiştê FIFA jî ev dike dibe eger ev
لیستگوانی که دوی لیگه ده بلیزن اما نه هلند کوپا جهانی ده بلیزن Yani و چه انجام در جبر ez bir lanet fazla çıktı. Çok bunu bir hali. Yani ev bir peşpazı hasba yani ki jerbe jokey. Ve beni hasba ev bazdıdın u karu pere u şan u şöhret ji خودی hasbera yine. Yani tekliya UEFA'yı, FIFA'yı u timen kutup lefti hayabega ev şekil bu. Ev hasb be nabav. Az madem ki. باشا آلیگر جی مثلا ایرو لیورپول آلیگرین لیورپول چونه بر استادیومه پروتستو کرنه گوتنه اونچا دارن دکمن وی لیگه و سروک لیورپول دا مجبور مای ور گوتنه کجبو پیشاروجا لیورپول مبریار دا به تکمن وی لیگه Yani çima kay ev alige tenet fazla ku Liverpool ve Manchester City bilirsin. Yani ev Liverpool nizam Sunderland bilirsin. Yani dile ev listik dile ku dinava timen İngilizce de be. Yani rekabete ke vahat fazla. Gava vahabe bra beşleri Liga Şampiyonu jenebin. Yani ev ne kutinin yani ev vasateke yani vasat dile çil ev vasatla hamu dünyaya yani jali futbolu be. Brastiji ramana futbolu peşve neketiye heji gelek kels u levaze heji mewana tek bir serveye yani kes beçave ya listike hoşike ka az dameke çejeke şikli ve listike bıstinim he estetike vaha nerede vaha ne bu ya felsefe ali viraj ali gür Belki tekbir. Doma bertek juhate nişandır. Yani İro belpirse van liga müracaati FIFA UEFA کرنه کو وقت بهجه دستور بدن کو از tabi تشتی حقوقی زیاده نزانم کو او دخوازن لیگا کی ور دینن ایجا نزان tabi او چه بریار بدن و بهجن نه yani و بهجن چه از نزان yani hin اكتنه yani le بریار وانه گوتنه مدین yani جی سالا پی وره yani biz yine bir hafta dönüldü bence bu gava yekiti Avrupa'ya o kanun Bosman kabul kirin paspartın çe go emek azade kare biryarji azade ama ev kanuna Bosman'u eviyen na cem evduj belaçı ev mafi futbolista de parest ku futbolist hakkı wan he haran kijan time ليفر دخوازن تيمين بتشوك كلوبين بتشوك بباريزن يعني او دمرم يعني او كسبون vegaji sazine yani hukuk jibo kesavu jibo saziye ne göre rahi hukuk azade ne azade sazi karın ve bir yare bistinin yajeni karı bir elbette ve gengeşe ke pırmazın çeli be elbette ve serherde her belaku yani futbol endüstriye yapılmazsa ne insan bahsa trilyon dolar atkin yani kavakon bahsa ban timagi atkin nizam önek fotoğrafı önek ekonomist bejin sağlı 10 trilyon dolar ve listede çevutti yani elbette ve önek bu menfaata koyup burada bir kişinin ve embejin ve goteneke نجات پرست و گفتن که ولا پرست و نظام چیزی بهتر که به حالی و هر کس منفعت خو بپارزه و برحتی چه نبه لیگوا اللید نرم از دبیجم جعال حقوق و چاوا کسایتی آزاد بین گوری حقوقا یکی دی اروپای سازیجی آزادن سازیجی کارن ارادا خو به هر تشتی بینن ورد از دون شولی بونتنه و یاد دواجی yani ev jibo çi bu jibo gendeliya bürokrasiya UEFA'ya bartil koruna bürokrasiya FIFA'ya yani bu ev jinişka ve derneket yani şampiyonlar zud ev proje heye em dizanın le do evare bir yer atkirtin bu da mesrekin ya bu mesela le numune le şampiyonlar ligi bile
چیه شرط شامپیونlar Ligi چیه هر لیگ هەیە ای شامپیونەوەی لیگی دەردێن Böyle bir cevabı. yani نزانم به اساسەوەی çabe lê Bana 12 tim bir her tim ev bilizin ve ya Lisbon'un her meşhur bir cem xwar. بنێ ئەسخوازم باسا شتێکی بنێ دیسا هەموو کاری بان تیما بکەن تەنێ UEFA جوانە تەقویمێکی چێ دکە ki دقەدەک کاری تەقویمی چکە بەلاک هەر تشت دەکەتیە هۆلێ زانێ کیجا وڵاتێکی بووە شامپیۆن Ama UEFA dışı bir ya. ها UEFA دەبێ ئەزم خۆ دیێبێ ئەزم خۆ دیێبێ Yani ama UEFA kiye? UEFA pencü yek federasyonun welata ya. Jur pekti. ya UEFA ad 2011 li Tirkiye şike çebu Fenerbahçe bir şikeyi bu şampiyon UEFA şampiyonata Fenerbahçe nikar bu şey bistine bile Trabzonspor'u çevirdi basıl UEFA jabrat ya çe farza nabe var Avrupa'yı UEFA ceza dahil le mesela şampiyonatı goya ala kadar federasyona Türkiye ev ala kadar ki çubu ya mahkeme UEFA ne kadar rabu bu seroki federasyonu o tişki usatına Fenerbahçe çelebi o mesele girtin uçun kadardı. Yani fikre esmim hep elbette hani nuans yedine hani az ve kabul dikim le embejin mahkeme UEFA'ya ki kas bir yarekta ya federal mahkeme bir yarekta ev bir yarek bekwere yani embejin محكمة فدراسيون تركيا بجيناني وقت بريارن محكمة ما في مروفان شاب بريار ده لتركيا بجيناني فدراسيون تركيا بجيناني يعني كاربو بوغوتانا ازيت باج اندامتي بابريجم كاربو بوغوتانا هري كاربو بوغوتانا ل gerekçe var bu dugo am dugo yani via Briyana Federasyonu Türkiye ile mamnun kalım. Neyse o müjarek değil mi? Gotuna davi. Ya bilirim. Gotuna davi. Bana ve gelek veren nikaşkırın ev müjar. Evet. Gotuna davi. Evet. Ev kar, havka bu be endüstri, bu havka bu be profesyonel, hinka Amerika'nın bir mecliki amatörü ve mesele bilir. Ne hakeme? Hakka tükesiti. Ya emi jibini vel hamberi futbola endüstriyel derkevin, jibini ve mel hamberi futbola profesyonel derkevin, ama ramaneke, felsefeyeke, amatörü peşniyarı herkesi bilir. Hangi adet, ama bu insan şey. Le, dinaba futbola endüstriyel, dinaba henneke karu bari profesyonel de ama evhana var. Na. Başa. Diğer İro hatiye daim İro kampanyarın ve yine UEFA bicilve, FIFA bicilve, yekitiya Avrupa bicilve, yekitiya Avrupa diğer ko kadar bike. Le ama binerin gotna yani istedi ledici kanunun yekitiya Avrupa'ya. Ama kadar bikin ama binerin kavaraya ne varaya ve haftaya peşemeci ama ve mecari nikaş bikin. öyle makayı ev timci ne be hukukun واجش خلال كله كده ليكولي قولي حقوق الناس باشه çma velat timenden başlarına bunu. Evet her yani Fransa, Almanya, Türkiye, velatın. Evet. Lokomotif evin bebana futboluna be bu abana bilyara kotelde yani partile kamazın şu UEFA'ya naslinin bu beje eremedem je berda ve barteliz ne bavarım ليكو بسرفي ده مثلا هربي قلبن وفاي الوشي على طبعا هي باش امر صار مجارن خاكك علي ادوي باش ام تشبكن ام ديسج دال كرد داس بيبكن ليغا سويت زاني داس بيكر بو سي حفتا سي ماتش خود ليست ماتشك برامبري ماتش خوي اول دو ماتش خوي داوي بشتي برنامج ما هري داوي دو ماتش خوي قزانشكر يك سي يك قزانشكر يك دو يك لهمبريا ولا كازاشكر تواني حتى بأوراج دريزة السيادية يعني تو ماتشا يصل تماشا دكي أزبورم جارنا و يعني
گوتنێکی te heye hertim tibêjî yani tîmekî ji bo ku ji bo lîgê amade ve dibe 5-6 kêmanî 6 maça bilîze lîstikvanan tecrübe bikin ka binêrin lîstikvan çawan e taktîka xwe li sahayê bicî bînin van sê maça yani heşt gol jî avêtine tu çawa dibînî Dalkurtê yani ve bi vî îstikrarê kar be devam bikin. Yani Dalkurt hevî de ji bo çê Tevî dide here. erê maça pêşî acemî bûn. Yani maça pêşî kuş bû ku Here. azeke mezin hebû û weke çavê xwe bikin. Zextek li ser wan hebû çi bû ji bo çi maça ewropa Yani na yani ew heyecan ew motivasyon carcarna meriv hinek wazîfê xwe di nava lêstikê de ji bîra dike. Loma 3-0 ser deketin bura sê gol farin. Çima sê gol farin? Bela çavê xwe girtin êrîş dikirin. Lê di vê maçên dinê de her du maçên vê dawî de ê ku ser veket di de minnet ku destê rahîner êdî lê futbolîstan lêstikê dikeve. Yani gava Dalkurt êrîş dike wiha çavgirtîna hinek qedemê de dibînin hinek ji bo kontrolê dibînin û di demel dest de gava top diçe dikeve bin piyê rakîbê wan bu de jî pres dikin. Yani etumu daim dibîn çi tîm ji alî xweparestinê jî yani bergiriyê jî ji alî êrîşê jî dibe ku di nava mêzînekê de be di nava dengeyekê de be gava tu derketî êrîşê dibe ku te bergiriya xwe ji bîr nekî ew top wê ji te derê wê here bibe malê rakîbê te ê ku bû malê ev rakîbê maça ku em temaşa dikin kekalî maça heftiya çûyî bû li hember Amar bi Talang 1-0 li wenda kirû pişta sê gol avêt. Ew dîmenên wê maçê ne. Berê min wê maçê jî temaşe kirin û tekum bo Here. lêstika Dalkurt lêstikeke bi denga xwe de bû. Yani ne paradayê êrîş dikirin û ne jî bêmane xwe parastin. Di nava herem de baş bicî de hatin. Yani kevşeyekî ji wan re gotiye yani erê em êrîş dikin lê dibe ku top ji destê me derê. Bu top ji destê me derê wê pêşbazê me êrîşî me bike. Em ê çi bikin? Em ê pêşayî bigirin. Loma dibe ku ne ku em hema wiha bi kom û kulfet herkes em rabin êrîşê. Dibe ku hinek jî ji bo parastinê te kontrolê de bin. Her du maça de jî min ev di lêstika Dalkurtê de dî û zû veye min di lêstika Dalkurtê de tiştekî wiha nedidît. Yani gavat Allsvenskanê de mûş salak biket jî yani êrîşeke wiha bê parastin dikirin. Loma ji Allsvenskanê ketin ev tişt çareser nekirin di Superettanê de dûr de jî ketin. Lê îsal maça pêşî xarîc ev her du maçê dawê Dalkurt li gora kêsa xwe li gora pîvana xwe êrîş dike û encam jî distî. Ev lêstikeke rast in. Lê divê astengê vê lêstikê hene gelek hene hê jî yani ciyê ku top lê dibe hê jî kêmin dûr de yani zû zahf nabin divê ku zahf bibin. Binê wat bînî di deka dawî de bi çar lîstikvanan atak dikin. Elbette. Çima salî çî nûsa nedikirin. Elbette yani gavat çûyî divê ku çar kesa herî divê ku tu wî karibê bikî gol divê ku bi kesa herî kesek herî ya ji sê kesa herî şansê te hê lewastir dibe. Yani velhasıl lêstika Dalkurt hêvî dide û wiha bidomînin jî ez bin wê Em ê di rojên pêş te lîstikvanên wan jî wiha hinek analîza bikin. Em li benda 5-6 maçan hek ka mêzekin bira maçê xwe bilîzin ez ê yekû şte bipirsim lîstikvanan ka va lîstikvan kî derê baş dilîze. Ev jî maça wî dona pêr bû bi yevlere
li deplasmanê bû, pêşî 1-0 bû, piştre bû 2-1. Dalkurt rengê formeyê xwe jî guhertiye aynî rengin, lê îsal biryar dane bi van forma derin, ev zer û kesk, serzir kesk. Başa tişbo Dalkurt tişkî din bêjî tune ben derbasî Kurdistanê. Yani vega nehewce ku em bêjin tenem bahsa lêskeke Honandî, lêskeke berpirsiyar ji alî êrişê ve jî ji alî bergiriyê ve jî zanin ku çi dikin helbete di êrîşa wan de jî gelek astin gene helbet bergiriya wan de jî gelek astin gene piştî 6 hefteyê dinê em ê rasta rast bêjin ev astin çine û ev wene çareserkirine em ê yek wana dest nîşan bikin. Lê vega têra xwe dike ku ha jî bidomînin ez bawerim ve zû bi zû kes nikare pişta wan bîne Ê baş e. Em derbasî Kurdistanê bin çawekî li Swêdê lig nû destpêkirî hîn 3 maç tên lîstin. Li Kurdistanê jî lig bi dawî dibin. Ez bawerim li pirraniya lîga ên Kurdistanê 2 an 3 maç mane ku bixidin. Yek jî lîga Amedsporê ku bi rastî Amedspor xwe xist agir ez dibêjim. Li saha xwe dîsa çi têk çû wê rojê jî li hember tîma navî çi bû Kekalî? welî meşe. Welî meşe. Ergen Ewelî meşe. Tîma ku bû Tekirdağ bû. Ya Tekirdağ belê. Ya Tekirdağ. Yani navî ne bîstibû çû têk çû li wir bi rastî dîmenên nûîtinin lê min di medya sosyal de dît ew xeleparêzê Amedsporê 2 golên wisa dixwe ku te digo qey ji xwe heneka dike ew dike yani çawa wî kirine nizanim çi bibû min fehm nekir yani me dîmena me dît. Ya vega Tê ji bo van maçên pêşiya me tê çi bêjî yani ji bo vê rewşa ana. vega pêşî ku ez hinek kesa şermezar dikim. Hinek kes dibêjin xwedê negiravî Amedspor maça difroşe. Na külliyen ya ji bînî veçe. Ew gotin min nebîstibû ji ku derkete. İftira na wiha dibêjin. Ji bo qalecî Abdullah jî yani maçê dinê de hewka mejara çepka xis Yani çewtên wisa kir ku bi rastî yani ekî dibêjin jî merid ya dibe wê ma santrforê te ji gola direvîne. ya wek baş topê babet ber mêrik wê rojê qaleciyê Beşiktaşê top hata a ser singavî ket û ser serê de çû gol yani ev xeta ere çewtî dibin yani. Burada hene dibê ku em rêzdar bin ji bo çewtiya yani futbola ev yani wê ama di nava saniyekê tu çavê xwe bigirî jî diçe ev navê maneyek te wê çewtî tîkiriye te xwe firotiye te maç firotiye nizamçı wê çok vêga divê ku ji xwe alîgirê Amedsporê tek ji wan tişta berdin yani Amedspor çima maça firoşe yani Amedspor ne tîmeke wiha lê Amedspor yani ji xwe re mîrateke xurt ava nekir ku em ê karibin bêjin ya Amedspor çawa diçe mağlut be li hemberî welî meşe yani mîrata wê net mîrate yani ew vêga hinek alikir jî dibe xwedê negiravî we Aykan atik neşandana ev tiş nedihate serê me ya teknik direktöreke nû di nava sê heftiya dikare çi bike nikare çi bike ew jî bi mîrata rahînerê Tu jî te gobra Ayhan Atik here û dibêjim pênc-şeş maç mane çima bigarin yani vê çavê. Aykan Atik yani pêk nedat ku Aykan Atik hebe jî tune be jî wê dîsa ev bibûna hiç olmazsa yekî nû belkî şansekî dinê Suudeke dinê derxana xwedê negiravî rahînereke nû hat ha ho xwîneke taze û nizamçı helbet ev biryara rêveberiyê ye lê beriya biryara rêveberiyê hê navberê de mi digo gerek ev Aykan Efendi here merak û yekî ne bikêr hatiye yekî ne ehle yekî kuçvî karî ew çû kam li pêşiya xwe binêrin kala mizeke şansî wî çi ye binê di rêza neha de ye ji bo were bibe rêza pênca navbera wan de
5 puan heye. Nakil. Nexwed manawi ê çara jî 5 puan heye. Ê sisiya way hema garantî kirime dibêje. Ûşa ku Afyon jî şansê wan pire. Ji maçê wî bikerene binê maçê wî bikerene li saxa wê li hember Ankara bilîze. Ankara rakibê wî bû newsa. Bele. Servi değil. Ankara erê ê di rêza pênca de yani divê zora wî bibe yani li hember Ankara'yê. O piştre Sancaktepe diçe Sancaktepe ew di rêza çenda de ye. Sancaktepe ketiye wê 18 de ye. O piştre jî wê li Maraşê saxa li hember Maraşê bilîze. Maraş di kîjan rewşê de ye. Dozda. Ew jî şansî wî tune ew way ês puanê wî sîviyeka ye. Yani şans çi ye? Zehmet e ji mir war hinkî wekte yani. Na ne tane zahmete şans sıfır. Belaku ne Hakimoğlu, ne Kocaeli, ne Sarıyer, ne Ankara Demir ve şansı ne yapmaz. Bu nadir. Yani Fırtın yani. Kuvvega ambejin. Eğer Malafı Ankara Demirspor tek bibe, Edip biz de çarpısı Ankara Demirspor servide. yani pişti yani şansı bir devam etke yani. Hep karı var böyle. Şansı devam nake. Şans kadı ya. Penci ki Eğer eve avanadı penci şaşın. yani bebet yani Ankara Demirspor tek Kahve tabloyu sadar, kahve tabloyu da. yani ha evet. Sen tabloyu bak. Ha. Peka ne Hakimoğlu, Kocaeli Spor, Bistuçar Erzincan, Ankara. Çin'e Evet. bana penci şaşı. Puan penci şaş bu ye evke nabiçe playoff. Evet. Puanı da çiye. Puanı da penci veke. Yani Ankara Demir tek bebet bu puanı Diyarbakır Ahmet Dibe pencim çağır. Naberavanda Ankara Demir dista ser Ahmet. Evet, du puan dibine Naberavanda. Ama ve Ankara'da maça ne kazan çıktı. Evet, penci. Yani azarım, azarım, edim yani şans devam etkerle şansı pırkele. Şansı. Evet. Baş ya. Nevisan şimdi bu edip ve le performansa Ahmet Spor'un nerin İsal Çu ve akılaki binne bahef وبذي عقلي أن أمادة بنا سezona ممكن ومجو أزجي يكي نامزتي بعقلي من أف تكليف شيء كيف نفسان وهيك هالشيء من منكر يعني. Evet. وسبب. başa kek Ali Ahmet Spor'u var behelen براستی تیم کدن یا کرده وان سپور هاوکو yani انجامن باش digre لی بیجی نبیجی هاتن کتن پیشیاوی آنها در ریزا پنجاده شانسی وی پلی اوفی هیا لی تدبینی کی yani Eti Meskut, Bodrum, Kırklareli Spor, Kırşehir, Vanagiş puanı van vekevin. O Van Spor çar maçı imane. Eti Meskut ve Perblizer rakibi biye. Kastamonu. Evet, Kastamonu, Konya, o Eyüp. Eyüp şu an lidere ve her Eyüp'e. Yani şansı elbet şansı Van Spor'a. Hele Van Spor. Vancı khakıs agir yani. Bela çiye, bela bir dengeye yani eri şavi kurte le bergiriya ve gelekle vase. Başlı bir adet. Gavak tüm müdahale ve bernamede. Abi Van Spor'a der. Vas mı bu çiye? Ne de bu Ali bergiriya da aslan yaman. Nasıl hene? Bir de bu ev aslan verme çare serkirin. Bu ev aslan vakti fıdı. Bediya seçar hatta bu hatta çare serkirin. İro ve reza duyan da buna. Ve şanslı bir jesadi not buna. Le küfşeku yani kes ne yapacak yani çima ya ev çima o hadin çima eftene seleme kader çiye ka em kurde lavazı em kurde hatayat kin Evet. Sıçmanake servandacı nece yaravşna göre Baş. Brasil Diyarbakır pişti Ahmet Spor'u
propagandakî mezin û gelek kes ez di medya sosyal de dibînim pankart û bîlbordên Diyarbekir bi sloganên û bi dîmenên Diyarbekir Spor ve hatine xemlandin. Diyarbekir Spor tîma Lîga Siyem e şansî wî pir mezin heye ku were Lîga Duyem heta niha lîder bû heftiya çûyî yek mal li hember of sporê of bajarokê Trabzonê niha ew bûca puanê wan yekin em wiha lê binêrin û çend maç mane sê maç mane Diyarbekir Spor li hember Paya Spor Derince Spor û Arnavutköy Belediyespor wê li hember wan bilîze nizan bi rastî min zêde vê lîgê taqîb nekir şansê min çê nebû ev propagandaya mezin li Diyarbekir ji bo Diyarbekir Spor tê kirin û ev heyecana mezin ji ku têkek Elî çi ye? Ya ev heyecana Ahmet Spor di Lîga Duyem de ye lê Diyarbekir Spor ew xwe mezin çi ye? Ji ku tê? Yani vega aligirê Diyarbekir Spor'a kev ne Diyarbekir Spor. Hemû Diyarbekir Spor. hemû Diyarbekir Spor parêzin anha. Bela tîma wanê esasî hê di Lîga Amatörê de di bölgesel bal lê îşa çepka dixin ji rekabeta Ahmet Spor û Diyarbekir Spor. Vega Diyarbekir derketiye. Diyarbekir her sal halê wê ev e. Tê playofa dizê dewle têk çiçe. Eva 10 sal e. Her sal playofa tê dîne playofa. Lê îsal dikare dîrek were? Yani kan binerim. Buca rakibê wî xurt e wala buca xurt e ne tîmek biçûk e lê şansê wî ye ku dîrek were merdweke heye. Yani heye rastê weke ku dizan Diyarbekir Spor daha da ava kirin. Rastî ji bo vê tîmê teklîf ji min kirin lê bila ku ez neamir bûm Fekîr Fevzî İlhan min ew teklîf kebûn nekir spêre neqebitim ji bo Diyarbekir Spor. Yani bi rastî ez dixwazim di lîgek wiha mezin de du tîmên bajarekî hebe wiha heyecan û kelecan di nav alîgirên futbolê de çêbin û xweş e jî yani yek alî nexweş e wiha du alî bin sê alî bin xweştir e. Di nava me de ew rekabet ne hewqamete niye? Em ê serê her tişkîlê loma ji vê rekabetê zerrevin xwezî ku em medenî bûna weke her kesî mevşûna maça derbê xwe temaşe kirana me çîroka wê bin sandana me kêfa wê çêja wê jî girtane kamê binerim. Yani dîsa biraderê baş e em nizanim tîmên Kurdistanê petrol li ciyê xwe me Batman Petrol wê di lîgê de bimîne xwe min wer lê mîzekir Cîzre dikare bikeve ji Lîga Siyem wî hawî dimeşe wekî din ji bo tîmên Kurdistanê tiştên ku me nebîst be te bîst be tu lê zêde bikî teşekkür ederim. Yani bu Ahmet Spor sağladı. Diyarbakır Spor Beku objetiğinin derkede bebekler bebekler diye. Bu disa One Spor bu evci hayavan ji aslen gevan hebe Beku playoff bilizin şu ve şiddetli ev şansı var heye. Ya Batman Spor bir kere çiğe ne kere çiğe Cizre bir kere çiğe ne kere çiğe. Belki bu bengehiye kalan timatine yani eftim desteği valiyat yani. Baş. Kekaliye min Cemal Çipiçen gotina jî behsa Ewropa bikin em derbasî futbola Ewropa bibin. Rastî li İngiltere Barcelona hinek maçên kupayê bûn. Li La Liga yan jî İspanya Barcelona Kupa Kraliyetê xezeş kir a Swêd a İspanyayê. Piştî encaman derket holê li Fransayê Lîj heftê puan
لبوندسليغا ألمانيا بايرن ميونخ 68 بوان، لإيطاليا إنتر 75 بوان، هر شخص به هفته یک برابری جمال فرق مزنه ہے. لإنجلترا دیسا وقت لیگا پریمیر میگو مانچستر سیتی همه بیجه گارانتی کریه باورم کریه جی یعنی 74 پوانی بیه و ريال مدريد لا املوي بنيرن ريال مدريد الساعه الدبلاسمان 0-0 ما اتلتيكو مدريد فرق كرسسي لبرشلونه ماتشاوي كيما جبركو كوبا kraliyet listi bu. La Liga'da hem dest pek kanti beje. Sal gotna kome isal Diego Simeone وكيد انت تشكيل انتنا يعني. Nada kes isal nada. نابرا فرق alan evet yani 65 hafta 3 puan है. अगर बार्सिलोना maça kazanç के 2 puan bile fark var. كان بنرين لإسبانيا ماتش برمانة براستي لندك ليغا بريمير وقت مقول مانشستر سيتي ماتشاوي تنبو ناليس في حفته اللي جبال كوبا انجلترا دي ساجي فرق كي مازن انها نهبوان بيكو ماتش كيجي كمان غوارديولا يتا يسال garanti kiriye. Teşekkür Çalevi Liga Şampiyona fazla bir Çalevi loret. Fransa'ya bak Marco rekabet nabara Paris o Lille'de. Yani Paris puan yeke yani nabara da puan yeke. Evet yani bir Paris yani Paris misal per le peşe brasti hem de Liga Şampiyona'da mega bilmiyorum ben. Virgil السيريا A ما بعسكر ما جو يعني انتر حفتي 5 puanı هي اديان ميلان 66 yani bağırnakım Giro PV Inter tek biçe wenda bike Juventus çıkay isal wenda bu ev da fazla teyin jiseri de bu yani vahab coşkun bu bu az nafazım Juventus'un rastı Jibo İtalya tişki beceğe No İtalya Inter biçe Atalanta gibi başlıyor. Evet çay Almanya'cı aynı Bayern Münih وايد فرق حفت يعني نابرا خو ليبزيج 68 61 ليبزيج باور و بايرن ميونخ شامبيوناتي اخويا حفتا جول تشيكر ل انجلترا هاري كين او محمد صلاح ل اوكي لاسبانيا ميسي او مورينو دي بيشتنا او لبوندسليغا لواندوسكي او ل اوكيجي لسيريا اجي رونالدو لبيشن هيك علي فكري شوف افجي تيتشي بيجي فينال كاراتشبا ني فينالا ليغا شامبيونا ريال مدريد تشيلسي باريس مانشستر سيتي Fazla final dına da çevre. Ne questo fazla? Belaku ditimi fadilistike listike quasi muambere. Chelsea fadilistike, Manchester City fadilistike, Real Madrid u Paris sterke var yani. Futbol sterkan yani case bir case. De divan seviyede edi sterkernakin ve Chelsea azbim Real Madrid tekrar bu Manchester City ve Paris tekrar ve finala Chelsea ve Manchester City. Bu Manchester City'nin İngiliz yani ve Kupalı İngiltere mi? Evet, İngiltere mi ne? Bu Manchester City ve şampiyon. Misal. Ev sağdak bu arada. Az ben kay Paris isal per khurta eğer navi çiye Neymar avka golane ravine kiç sana ve çukas per gol bavejin. Per xoştu be dakika davi şuta davi nikara tişki bike. Nizam kan biner. Az şans dedim Real Madrid u Paris. No. De baş. Tutmadı emin fikrimine. Evet baş. باشه که علی فکری شد میرو هاتن داویه برنامه خود گوتن تی داوی هبه خاطره و هر bir şey mala var.
باشه سپاس ji bo te jî temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bernamaya xwe heya hefteyekî din bimîn bi xêr û xweşiyê de êvar baş.